everyone. Naraujotono tesha lamsogo ani channelo khaklayo naraujotono kaham na tongna hanui angbo kaham na tongo Agartala ni siming chenayo thangnani bagui direct flight gurui layover ganangmang Hyderabad, Kolkata, Haikeba Guwahati chini hingke Kolkata wo 2 hour ni layover Chennai ni siming Vellore ni distance 137 km 3 hour eba kaite kisa nangai mano sogainani जों हंके चेन्नाइयो दिबोनि 2:15 हायो सकबायका हाइबनो बेलुरो सगैनानि 3 आवनि साइ गोबां नांखा तामनि हंके दिनो बेलाइनो ट्राफिक जाम The next day Christian Medical College ni new campus Ranipet थांना बागै मेन ब्लॉक अफ फाइ गारि माका फाइनाय आंगानि सिगांनि भिडिअ बो साका बरंनि बास सार्भिस फ्री फुंनि 6:30 नि सिमिं हरनि 10:30 जरा अजरानि बिसिङाव एनी टाइम फाइ मानो ति थाङैबो मानो Fifteen to 20 minutes ni lama te borong ni bus management bo belai no kaham ke bo khorok sapana bus awi rok phaina nangya kaisa bus full longkhangke te kaisa bus sok paikha omake CMC ni new campus belai no naithok te belai no clean Left side o sijak nukhana help desk sinai aro hungke hospital ni card pass je chubaso nangmani aro thangai singai kange mannai omo hungke waiting area Omoke hospital ni chapel patient ni family rok eba ke hospital ni staff borok oro phai suriwi thango borok suriyawi samung chengya chapel ni father songbo daily no oro tongnai patient ni bagui suriwi tongo ang kahamke sisugya borok ni koita block tong haipono angke 6 ta block nukbruka e block ni siming F block zora tei maximum test ingke F block o khlaisago hingke tabuk rom di cardio ni B block o hingke cardio ni related test ECG eba ke x-ray rok phanungkha abo hingke same block ni andoro no khlaijaknai Chini hospital ni samung rok hingke paibe kha apun tini kisa oino samung tongman bagai ma phaika hingke tabu omo hingke yang hospital buskango no o jaga or haino kisa lenglai tongna hani phaika sadin tom sanam sum oro chung tini CMC hospital o nogo thana sekang tei kisa phai thangani phailai mani opar go chung habje gawa sapano hai hinga phaimani chung tini oke kubo habka guri bonai lekha photo go chung bujaklai mangkha ambagai belai khano habang srangka tongthoka ambagai ang kaitono hambai
hingke hospital ni parking area te o jaga hingke parking area te hospital ni kesaro belai no naithok angke oro phaiye hospital o phaima haisima tonglia bus hingke to always no available waiting area ni bwskango phaiye kaphake ke nongo Naiklarongni price prom sekheria chini ni haino chikon hingke 30 hotor hingke 40 Omokhe chini lots kanani sabji mandi brongni main market hingke tikisa chalo 5 minutes rong nango himi thanga hingke O blueberry ni yogurt hingke ani favorite Ani video ni bisingtui norok kisa misa idea man khana hani angkha khlaio norok jotono teisa hambai ani video no naimani bagai